kuba yi-Terminator. Ebese ngigaxa ibhobolo entanyeni ngaphezulu bese ngiyaximba. Ebese ngigqoka ibhuluko lami ekuthiwa yi-hipster. Nangiqeda ukugqoka lelo bhuluko lekuthiwa yi-hipster, umbala wakhona ublue, ngisobe ngilisinga ngesikero libe uqops. Ebese ngawafaka amasokisi ngamabomu. Ebese ngidonsa i-safety boots leyamasosha. Ngeke nginwebe nje kabi ngoPorsche Brown. Ngisapho ngiqonde ngqo e-scrapyard ngifike ngibabuza ukuthi muphi umkhonto engithe uloleni nga-12 wama-grinder benginika. Ibe nguphamisa phezulu ngulolisa ka-9 qonde ngqo eBellet. Ngifike ngisikaze kanye isivalo lesi se-aluminium sivuleke ngene qonde ngqo eshalofini lapho kuhlala khona 4 pound. Ngifike ngithathe leyogcina ethiwa i-soy jost qule ngilande 90 weyipikile lezokushaya ubestas leze nering yokuvala. Ebese ngiyeshalofini lapho kuhlala khona amabhandi la ukugcina ekuthiwa i-last number belt lawa agqokwa labantu laba bagibela kungemthetho egqotsheni kagesi phecelezi inyokanyongo. Ebese ngihosha ibhocongo zami ngifake ilenge zonke khonto ngiphathe ngesandla. Nangiqeda lapho bese ngithi KM ngiqonde ngqo kuma-comment. Ngizohosha nje ukubhala isibindi senja hlaba ngomkhonto esifubeni. So ngijikela ngapha ngemuva ngizovula ngibuka ingingile yakho ukuthi ingakanani. Ngihoshe ngoyiphosa ku-N12 pitches wama-truck. Okhulumayo ebe umhlaba eswele lika left nesipikile donsiso lahle kabuhlungu kwesisihlahla esinameva. Qeda lapho ngakufaka uMaybule ngushiwe ingenga kabi. Ngiyovuka ngo-4:20 njengoba ngilala manje. Engifuna kunina-ke ufuna ukuthi ngibuya ngapha sekunosonono nekhwebile ngithini nejayimere jest ne-oversen nekhwayjori khan neyori brale. Ngisaphumula kuyoze kuse nginiphethe ngosuku lapha phansi kwekhwapha. Ngiyanitshena you penetrate.